KHDC ai yang ini ai yang ini ai yang ini Kajing bamle AA ka KHADC kajing dawa ki kun ki hajar kai malangren banweng na UCM jaki malangren kalau wala me kajing bitar ba kajing kanaat kabajur kabal pemi ya kajing itor padba syadok office trekam jang ka KHADC asyelong habakran helor kaniu nong yalam kaliang persya ka council ba tita starwal kan ubalaong ba ka executive committee jang ka KHADC klasus ngap menteri kana kam kabapen hiar guburam jang ka sensyar kadar ka council habapan pa kajing sokya ban i ki kun ki hajar Kibahap at penpawe kajing bamhun na kapor uba tita starwell kan ula pensyai baga kamram kabakong santam jaga district council kare ban penek pensa bat ban penklan ya ka sensyar kadar kat kum kariti dastur jaga hima ula kedau balara ka council kamshim kya kani kanang penhiar sosyo ya kadur bagajing mud jaga KHDC hibrokowai ya kaliang ju ula karpad chief executive member bat ki executive member kibri kmi ka kam ban ai kajing pensyai Syakipat ba halor kirai kibakira syim bat ban wengno ekono kajing bakla kebelajar. Kani kajing turbiang jeng kikun ki hajar ka himalang rin syaki HDC kelaja lo kajing dawa ban weng mardor ya upayam nang tasing sim yong halo kajing keno ki babunjat ki ba pendo ekuburam jo ka hima. Kajing mipat ba jeki kelaja hadian balakut kapor kebakat sansni kebagila bo syaka council ban syim kia kajing dawa jengki. Unang ilam kaliang persya ula penkut belar kipat ba kimi bantur syka office trekam kene keteni bagadan kejing bakla keblai ban pembet no mardor rengkat kejing kot penimir jengmut yaki arliang mamla banwan ra ya kejing syongsuk syongsan KHDC 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 ai yang ini Election! ai yang ini Election! ai yang ini Election! ai yang ini Election! ni dan kam kadang kita beijing bom semua tenat nak kaliang joki kun di hajar ke Himalang rin wede mereka di estate biang ya mesti berpura jam ka Himalang rin de nak kaliang ke jungai ke bang la ban ong kalong ke ba sultanat yang mau bagi pat kita wantur seduk ka district council hajing syat nak kaliang ka isi kala dei baju sort out ya tadi pedang ki nong yalam ki bahmat dong ki arliang mamla banwan ra ke ting yusuf ke ting yabet namar lada kalong kuni domut tani kan keta bha ya ka image dong ka district council pentam abang iong hang tai ban penek pensa ban klan ya ka sensyar ka kadar selada kalong pada hari kadur ka warra betang do ribura kalong ka ege basusi bat ka bam internet Ahmad yang babun balang. Jadi ni kadang penyiardor pemban ya kata ke jingmut dong ke district. Jika ika jing ai jingmut jong pia ke isi serai pi kum u CEM berem. Kajing ai jingmut jong kalong hi balong ba na kaliang jong CM ni na kaliang IM kamut ba ini ban pensyai pat ba ya ke ba kibe apnang ba kipat ba pensyai. Ya bahawa dan pat koleksi bakim sutu dan kim hun ni kata kidon kiwi pat kilat kilati desi kibaki la bandai den rei ka bakongsan hi kalong ba nakaliang ka council hi kati ban sim kilat ki ban khat iki aliang mamla lani ban ladadon kanunu ke jing bakla ban weng ya kita nama sisin bagi pat ba kimi kamut kadon ke jing momun abo don ke jing momun kamut kidon ki bom ki babakla ya badan kita gijing bakla kamut iban pendet